O si mai le whaafonga I tala whauwhai o le nei fo I tau sanga lua whelua sa whon ma le wha I mea lo te tupu le tātua tino I Samoa. Wa whaamaunia mai le whionga le tamaitai minister no tanga ruenga o tinama tamaitai a tina o nukmaanga whesotai. Le whionga mulipola na Rosa Ale Mōri o. Wa avea sui o nuu sui tamaitai ma sui o le malo. O se tasi o ia inga fō tusi ta iala mo le whaafuenga o le poloketi o le miliona tā lai tu malo. Peitai I lalo o le tusi whaavae. Wa nā se malama maanga I mata opu e whaatala nuina e le komiti o whonu whaavae. Ai le mawhai o na pālota I lato mo se sui o le komiti ma nisi o tō whinga a le whonu whaavae. O lo manino foi I le tusi whaavae. E o foi I aloni a sui o le komiti o le whonu whaavae. E le o anga waa foi ei sui o nuu, sui o le malo ma sui tamaitai. E tai tolu se lau la a launi a sui o whonu whaavae. Pe a whai e a toa uma whonu tanga sui o le komiti I to tonu o le masina. O le mawulunga ma le sawa o le pepesi o le tale vivini to tonu le atunu. Wa whaalawi loa ma whaatatia mai ai ele matanga luengo le soi fua maloloina. O le awhaanga solo e lo ma le whaatauteia o tui pui pui mō tangata mātutua. O whaamaumaunga wa whaamatu mai e se lau lua se fulu ma le fitu I lātou I o whaamau nia wa fia. Whaatasei ma le whai numero I lātou o loo masalumia o loo tā lia I asu esu engai whaamau nia ai. O le whai numero fo I wa whaamawina o le lata I le 5% o loo le lifa lea I whanau. Ai o leisi whai numero o loo tā lia le awinato su esu engai New Zealand e whaamau nia mai ai. O whafteia soi fua maloloina le atunu I mātua, wanga iane I whale mai whae tu malom whale mai te tele le atunu I Savai whapena fo I matotua, e whaatautia tui pui pui o whanau la Haiti, ono ua malosi le pepesi o lea wha mai I to tonu o lo tātu atunu, mai o lo wha mawina foi, o le tala whātai pia o lo to tele na tumutumu I eitangata matapu vai tasi e tiute whi au mga aluenga, o lo whaamawina mai ai le tele o le numero wa fia. O le atali malosa mo se te mua I le whaunatanga le Pasifika e whaapitoa le atina ina o a onga a mata o se whaunatanga sa masani o na usuia I te tono o Fiti a o leo le a usuia mai sa moa I le masina o me le tausanga fau. O le atai mua le matanga ruenga o tina matamaitai a tina o nukmaanga fisotai ma le fionga le minister ia mulipola ana Rosa Ale Mōri o. I le fia fo I le tausanga fo. E tali malo al tatou mtanga luenga mal tatou malo al tatou Early Childhood Development, ECD Forum. Ia o le ia fufuanga le masina o me. Ia o le a tali malo ai il tatou watunu o tatou forum tele lea ia atono le forum lea o le Pasifika. Mai ile mātou fo ia wai atu I Fiti ia ele whaapea a tātou wōloa I le Early Childhood Development ia e iai ia le ia minister o se fua maloloina ia minister wa onga ia minister o tinam te maitai minister o siosiomanga ia mai minister o tupe ia lona winga e whai asina te leo le o le tātou whotanga le fuafua le masina o me. Ma o le fo ilai fuafua o lo ilunga lau al kapeneta le tātou ECD framework a tono le isi whontanga. O le a whapena o na whamaoni ai el kapeneta le tātou whawaa lea le tātou whaton pulau. Mo le tapu e ina o langa a mata o le whanau. O se whontanga wa mawaila wa noe whaatala noa I nisi o atina mo le tūlangi nei moa onga a mata. Ma toe wa ai ini awala ma fuafuanga sa whaatatia mai whontanga taluai lea ua ausia. O le aunga o le whaamoe o le nei fuafuanga ma le nei whontanga ina iaola soifua maloloina ma le leile a matanga o alo mawhana o le Pasifika e fausia mai I te tonua o ngā mata. Mai o le whiliwhilia fo o sa moe usuia mai I le nei whontanga tā ua
o le ata leo le whanau o le malo, e una ia le lumana I manui o whanau, ma ia le leilo lātu sio manga, whapea foi ma ahinga o Samoa. O tala fōwia mai Samoa, mo le ni tau sanga rua whelua se furma le whā. Pa manui atu le tuai wōma pa anga le telefou, e me se fōi tau tua le si fonga le lau mua mai Samoa. Ia maua se tau sanga fōu manuia ma le fia, saunga le mū, ai me se le tā pena whaatasi I tātou uma, mo le manuia I le ola e whaapau, so I fō mai manuia.